د 27 مها 11 لسر داخوازا سروک هیزن روسی لسوریه ام وفدك شاندك جي بارتيا ماب سروكاتيا ما مستحميد شو حميمين ودوي ديتني دي لسر برسا سوري بقشتي بيشاروجا سوريا ديتنا ما وك بارتي ما بزلالي جوار قود جا آلية دني دجي لسر برسا كردي وك ديتنا خوا قچاوا اف مسألة چارة سر بي ديتنا روسا قام كارن آلي كاريه بكن مثلا كردي سوريا دد نابينا ريجيمي و نابينا تفقرا سياسي كردي دد ام كاربن آلي كاربن جبو چارة سريه ما قود دوی دیتنه ده اما بریا وینا گاوکتی خواستن او ناکوکیت نابرا تفگرا سیاسی کردی ده دبن صدمک مزن که ام کاربن بیک شانده بیک دیتنه بیک نرینه کاربن تولوان کاراب ببن گلک زحمت مثلا کردی چارا سر بگوگه ریزا کردی ببیک و دیتنا ویجی ببیک دوی آلی ده هگر هون کاربن آلی کاربن بمره داخوازیک جه هزین سیاسی وان تکتلات سیاسی نو نریوانا بین خواستن و بهتر مد دیت لموسکو بباشتره نبو هنکاری بین وان اطرافا قانع بکن گه لحميمين بيجي هم او بارتيين سياسي قانع بن لقور ويدي تني بشتي چندروجكي دعواك جوان بارتيين سياسي ما ديش دها تاني رهات تحالف يري تفدمجي دو بارتي ج بارتيا ديمقراطي بيشفروره و ج دو بارتي قد اداري دي اي كردي سوري و چپ ما دوی دیساجی ما تواصل بروسار کرد ما گفت هگر انجمن اجتماعی کردی پیشدار نبه و نه خواستن امجی ام دبینن اویا خاصتا و نخواستیه دیتنا وان گفت دانستندن چیبول سروینا تالی او نامه هات ریکرن جوارجی بون 24 پارتی نوک اقتراحا گما خواست بو گما گفت بین 6 پارتی تنه بین خواستن نونر وان تکتلات سیاسی بن و باشتر کاری با آلیکاریه بکه 24 پارتی هاتن خواستن انجمن اجتماعی کردی رد کرد پشتی وینا ام بخوامان هرسی آلیه دنی مگود تفدم و ام تحالف به هفر مدان استندن کرد ام چاوا کاری بن هرن جبر یک نقطه دهات خواستن دوی جوات آگه ببه او جی آواکرنا وفدکی کردی جارك يجبو تفاوض به جبو مؤتمرات دي سوريا دي تشيب تشريك چاره سريه هب او وفد كردي كارب باليكاريا روسيا بيشغريا وان بك گتاولوان دانستندنا به ام ليفل ايجا بهفر بهوالين تفدمره ديتنا وان غوتن ام بارتيين اداري بالتحالف ما ديتنا ديتي او چاندا مي جارا بري شش مهاجرك تشبو حميمين او به یک پارتیا و تولید اندامکی وجی بوی رنگی امدرن مگوت اف نرنگی خواستنی ولویش بر خواستنج پارتیین سیاسی کردی راتی اف یک آد دوا دیتنا ما اف رنگی به آوا کرن شوی گلکی هجابا گهوالین یعنی مجلس وطنی جی اواجی بمر دانستندن کربایا او جی تولیبو بانا دوی اف وفدی به تمثیل کردن تمثیلا آنا ایگت خوازن مشارکه بکنه هگر ام بن تفدم هفبندی برا وفد تمثیل آوان بکن ابناف خود وفدکی آوا بکن اصرار آوان لسر انه وفد ای بریبه یک جمله زیده ببه او بو سبب مباشر مدید آوایا آلیکاریه ناکه امکاربن و وفدی آوا بکن تمثیلا واقعی سیاسی ای کرد بکن ببیجیه گو کاربه براستی ام و کرد تولوان دانستندنا ببین جبو ویناجی ما روسیا اعتذار که تشتیگ وزیر مستشار وزراء خارجی ایک بمر اتصال دکر ما قلت ام تولنا بینه جارك اقتراحها ما قمت خست شكل قمت خست ونبوي كر ددو انها وفدك يعني ام نكارم بين في وفدي آوا بكن برنگي ايرو تيت حاضر دبه لدي ساجي ام جاليه خده چوناوان حوالا جي ام هيفيا سركفتني جوات خوازم بلكي كاربن كاركي بروسار تشتكي بكن ام جاليه خده بيجن وقت بارتيا بيشورو ام بردوام بن
لسر وان دانستندنا هگر بروسيا ربه بچی جهتکی گبراستی بخواز آلیکاریا کرد بکه ام کاربن وفدکی آوا بکن رینا کرد بکن یک وان ناکوکید ناف کرداده براستی يعني كاربن ريك جير ببينن ام وكرد خلكيجي قانع بكن دوستي خوا ودجمني خوجي كاربن قانع بكن افايا كاري مثلا خوا برسا خوا بباريزي وخديه وينا بيت بيشاروجا سوريا دو سباشوا بداية لم يتم لقاء الحزب مع محافظ الحسكة. محافظ الحسكة جاء بعد أن طلب من الرفيق عبد الحميد درويش اللقاء به في الحسكة في مبنى المحافظة، لكن الأستاذ عبد الحميد لم يذهب إلى هناك إلى الحسكة، فجاء هو بنفسه كضيف وليس ولم يتم هناك أي لقاء سياسي بيننا وبين المحافظ. لو كان هناك لقاء سياسي لقلناه لكم الآن ولا نخجل من أي من مواقفنا. لم يتم مجرد دعوة شخصية، لقاء شخصي ودعوة على مأدبة غداء.